Special Day เป็นก็พันธุ์กันบางอะไรกันเลี้ยงคนไหนมีเจ้าช่างเงี้ยเด็กถึงถึงโตถึงหาโดนอร่อยกันถึงคุยกันแค่โดน 刚才Sunday 一个看春ส้มเสียถ่ายเตรียมอารมณ์ค่ะเสียตัวดิตักอินนะคุณจะตักนี่เดียว ไม่ใช่วันนั้นตัว กันมั่งเสียเงินโดถ้าเกิดเราจะจุนทุ่มได้เจ้าละนี่ไม่บางเสียตัวนี้ชมลุงเสียตัวนี้ตัวสักมาเนี่ย Orang kui be, ini, đâu chẳng karena nak kan, kan tangko tekan ni, Mizo sangi besar nak salam klasik ni yang anpuna. Siapa Mizo ho sang siap kan ding to lupa, kan unau kol te sang siap Mizo sang kah kan cak main, antiam kop main, hei kan nak, tanah koi mu em main. Di kah ama sain koran sewa kan tupui hi Mizo nun le Christian na sab trong chuan Mizo culture and Christianity these are topic Mizo culture le Christianity nun kung ka culture in anda tok mai la soi tu ta manga Bible sang in nana tu mundia kunchiana pakatsu rom bung sompani ka kan se chama sang kuana tu ka Christian te nun dan ini le ta kan chia chan chu sang sompari na verse 18 kan athei phot chuan nangma ni lam tal mi zong song nen in ramin umro cha som pat khat kha poi mole khop mai sual ngam chin om sula than in sual chu ngam jok chang so ru mang chu ru tur le tilum tur le ichatur lo chuan alo kallo cái dòng nun ăn nảy nan tắm ta cả ăn nảy nan lâu kal kani patianin tute kan ta thari mong som sang lo se trong trai hey Bible kha kan be san su tu na kan nun hi Christian nun ani ta ye kan Christian nun a hian nun har kan yangin nun har ne tu kan ni tong hianin kan nun lui ya tu chang kai le koi mo tam tak te wena hian chom lo tu kan ni te kan zir hobanga amma sa in hey anin khir rong bang me bal kan sirmi te kha in en lom tai la tu nghe ang kan ti when we look around our people our friends nearby us you know and cái một thời điểm đó là mang ta tu nghe ang cái ti lom le Hnam en khang nghe tên en nghe in zolin kan rin Korea te, Chuan South te, nghe Europe te, African te, Cambodian te, Asian tribes in Asia, and China te. Karin ang tang we look alike. We look alike other Asian people. This one,
our ancestors, our people, our forefathers, they came down from Tibet, Burma, Tibet, Chinese, and Mongoloid generation. Mongolian Kate, the in can people then and Suida. This one can Hnam Chan Chin Sui Tu the Hian Ulu, Taka and Suina Hianin Koyatanga local can need. Hey, Manipo in Kirila. Manipo in Kirila. Kan na thondara madiyan min China mo min ti chang he tam khom. Are you Chinese? Or are you Korean? Or Cambodian? Thai? Min hai phone chi khat khan mo, one of the Asian tribes. Chuma chuan look alike kan nei chan cheng chen coming from the same genealogical gene ka apoi mo dia. Ti chuan kan mi thiam ten anan chui chuan BC sang di vel khan kan pi le pu te kha Tibet Chinese Tibeto Burman group tam takne khanin China ram Tibet ram mun khata son an lu cheng ho to ni ti kha an sui sok ta tu tang chuan they came down from there from Tibet to Burma tang khan lu tha ko ram khan this one coming down through migration coming down to hey Chinduin River no Chinduin mit kan tia Kolamason River he Irodi kan neya Chinduin kan neya Tanwin kan neya the sit down kan neya Chinduin River chu chuan Chin Hill hi atan chuanin Irodi chu alai taka ka Chinamatan arin nuk arun neya ku da tu pine apota ya chuan Iawari, Irodi, the river of Irodi coming through, migrating through Chinduin, Kalekabo Valley. Kalekabo Valley, a kanin, Arun Hang the Zera, Arun migrate the Zera, Kalpat Gumpu the Po, Anlo Puna. It's one Chinhila, Tiang Kanin, Antangta. Sian Ral Lawin, Anmani I Chakzok, Sian Ral Avati Karin, and Kalata Tisone, Bangladesh, Te, Mizoram, Te, Katian Khan, Kankan Chachota, Anitika, Kan history Toite, Nishra, Apoimuang. Mizo culture, he enge. Let's look at about culture. What is culture? Nun pung. Mizo nun pung chu nge. Nun. Lai. Kosakda. Pung omdan mang kalmang. Ni pung kal pung. Way of living, way of life. Culture. Kan nai dan te, kan ti dan. Kan chin chan te. Hang song song ka. Nun pung hian apuam. Sa tong chuan han Google akan culture meaning ka anti ula. Idea tam tak alo kalanga ama definition ka biological te chuanin I kalai kanin akai kom na chu the ideas. What is the ideas? The customs and the social behavior of a particular people or society. The idea, the custom, or social behavior
of the Mizo people. Ka Mizo Nun Pung Mizo culture. Anita. Ani. Ole, idea chu. Kan ngai dan kan su kek dan. Kan pom dan kan tu pom dan. Tika. Ani mo. Min sang pa kan lau mấy thia. Mà se kan lau lo thei. So it's the idea, it's something perception. Kan ideology. Kan thil pom da, kan thil lak da. Custom. Okay, what is custom? Custom teach you at the end sab trong hian soi le tai lai kan thia thiam zong thei turin a traditional, widely accepted way of behaving, doing something that is specific to particular society, place or time. Nam pakhat, khotam pakhatina, kan pom nge, kan kalpung, kan nidan, kan sukhedan dikha custom. Tinita, kini chon lam kan nei, klong ngai na kan nei. Aya upate satyamin, antu te oyin sompola. Alpasa, the he kan nun pung kan culture, kan custom, kan tradition are into it. Above all, we king omlo sila culture omang. We king omlo sila, hey, the culture of the creation. Ting kung ting mau song song an ma ni to kan ma ni punga anon dan pung ani the culture where the root meaning comes from Anglo tang te heta Italy Rome Romance tang te kan la chon ama root meaning kan la chon cultivation cultivating leile muna ma farm nei te Kang song song culture kan anu armuna nita. Chuan Mizo the definition kon lang takachutan kan me is human being, humankind. Zo is hill, mountain. Chuan hill people kani. Mizo ti chu tang mi tang ramakosa tang mi hill people, hill tribe. Kani. A simple to Mizo mo. Chudai taka kasay lupun chu. Hnam. Our tribe has a deep connection with God's creation. But yan til siyak tenen yan enlarged in the real tak kani. Chuanin, hey, but here until she am tin mau song te tang rama tu luang te tang kifim ke hem chem dam ki ke hem ten hen kan zo nu ni ai hung het. So we can say that the Mizos are the environmentalists who protect environment, ecological protection. Chu kan nam hian a keng til ni kha wana hian ka soi duwa tin thil poi mo da mai chu Mizo nun phung a poi mo chu enge ti chuan zol bu ka soi lu duwa zol ti chu flat a zol book the two Jenamun hat and more book Kanta Zol book here Mizo culture can people the can to lay changkan na technology ma ani ma khan
เขาขัดลลชิปเต็ง village chief in Kianga here near the house of village chief they build what they call bachelor dormitory bachelor quarter อันที่บอกนี่จุดชวนเองที่ชวน bachelor quarter ชวนถูกเองชวน young people young men and newly married ชวนพวกเขาอันall the young men don't sleep in the house. They all stay and sleep in that Zolbu. Zolbu ka an ko sa kama se in nei limte mi pa in nei limte su an riak betina. Chu Zolbu chu ingatan nge ti kha wana hian han soilan ka du le ka chuni. Zolbu ka educational training hub. Zolbu chu. Engenzil, talai te kan skill, hunting skill te anzira, wrestling te, rugby dan warfare technique, how to fight with in a war. They learn all those skills and educational things in Zolbu kan anjira. Sumay baga Mizo code of ethics, moral ethics. Sumani Mizo nun pungat poi mu em chong ngai na kha Zolbu ka hian atakin anun pui anjir. Zolbuk is a place where the bachelors, the young people, live to protect the villages. Kotlang, Vawnnun, Kumhimna, Ani. Tunma chon Indochin. Kan niya, kan pila, kan pute. Nam le nam, kwa le kwa, ay Indochin. Irang serang. Allo lena, allo langa, chung song laka, him na, ven him na, thok tu chuan, ka Zolbu ka, te ka, an poi mo ema, ti chuan, community center ani. Zolbu was the parliament of the Mizo, katidu, the parliament of the Mizo. Anrole na puiber, poi mo ber, tu poi mo tak andre na mun, ani. Ole, chu, when I hear Christian kalau nita atau zongin, the missionary came to India. And spoke to our forefather. So sangka seria sungguh Bali ka Christian kanikum alonita. Terang suan sangka sungguh le Bali ka kumza. 1994 has been 100th centenary year of the Mizo Christianity. Tunay kumza ganito. Saan nila sungguh pangayan? Kumsa samtung pakat Christian na. Sa bau nun ngai tuan chuan kumsa samnga Christian kalanila. However, within the short periods of life, within 150 years of Christianity amongst us, the development kan sangka na kovela kan dardante kan nam kan masondan kan ngai to hian pathian thil ti theng ro pui tak an ai sa ta su kum sang te Christian ani to mo
cái này chú sa sung ngã lệ cha chấp cái này ta anh bạn những nghe Christian căn lâu này book within a half century all the Mizos 100% became Christians. Why? Lal Iswahi alo Mizo emal. Lal Iswahi Batiani alo Mizo emal male. A God of hill country. God is a God of hill country, I would like to say. Jesus Christ. African hope, wow, Jesus is our people, our men. One of us until I can. Indian hope, Kenny Mizopokan, Isu Krisai, can lal can patiani, alo Mizoe, Manikan is a long my dear, Nuntam that ane nan kalokal. He said he came to give many lives to people. So, Kove lele vanapa to my bel, Laliso Christa. To my no Adam Nero to crosser and it clap. Mizo the Tomaino can. Tongaino can dum chan no we can dum dan can dum chan reng sumo sacrifice. Mida nun can peg na can tuira na kai pegral na kada khan kodang poi tu den kodangin no we den and dum chuang chuanin hey Google in subject here in I don't say to cop Maya. I want you to just don't like to AI ni attack of Maya more. The AI Hmang yan can phone a can and give Zokila ta can Zolbu tite biak in tite Zolbu got some enge the chi de ka a chui ta subject here tam tak aoma Mizo chonga lekabute atanga an lelin an sia katinga anon sui song kan ta ole klom ngai na hi kan sui duwa chumi ma chunganin Christian colony kan after becoming Christian we tu na atlak tam tak in oi na sang te ka Along no ta. Kalai til poi mo tak mai chu. Christian kaloni thei na book chana poi mo em chu. Kan pi bu de khan pathian ti along ringa. Kwanu protector along nei ta. Ti suan siam tu pathian Mutai lo patian te ka along nei kat. Tile mau te ka suram hoi te omantia bang alo bi alo na ton mai many. The true worship they gave was through God, unknown. Eten ko unknown ko tiang de kan. Kan pipu te kan siam tu patian hi along ringani. Kawang kan Isua Chantin le Patian to on Sui Karin or some the Karin and in mine in a sweet book on it. All a Kalai can go mine a cap can sing it. A sharp tongue Tobian in a poemo Katia. Draw mine not to sharp pianin. You know, the closest word in English language, nithya and bin sunget, it's one selfless, altruism, selfless or altruism. Kaka tomaina nithya ani. Altruism to the selfless nisu. Mani tara ngai tolo midang ta chana tur ngai to ka. Selfless ani. Not thinking about oneself but for others, for the benefit, for the blessing, for the good of other people. That is Tommaina.
That is the philosophy of Domaina. There is no equivalent language or vocabulary in the world. Sabo nge boyan misuni de pokat atu pui jongkam pakatma namdang ayen omno. Ma se at hoy tu so selve dite al choosing the sitika an mangta ani. Chuan Domaina chu tu kuna yalan ti chuan thina te in bereavement. As someone die, we go all and help and comfort the family. Kan sita a, kan sui tam lunga, ke chuan chiat to chung chang ate, kang mei chok se, ko chang a tui lo lian se, har san na. Natural disaster. When all these things happen, the Mizo will go and help them. Kan na tho lai kan kal sana, kan koi mo, kan chul kan kal sana. Ti chuan mi pui turin kan kal sok ti. Ti chuan hunting tong mai chuan I sa te an ka pa ti chuan ko tang nen ai 17 ani. Ti chuan ni tin na hian tong ngai ne hi Mizo te hian kan non pui chin ani ti kha atoi soi kan soi thonga. Ole nun hung culture ina aken til pakhatsu chong. Language, dialect is included in culture. So chon kan chong hi du lian chong, lu sei du lian chong I kan tia ma se Mizo kan ti hian kan mang ta Mizo chong ka ti chon he enga chong ni ta. Tin azal so kin soi ta Mizo kan ti chu. Tu na hian ke chu ra te pa kan yang mo. Ko sing te ra te ti chuan he ta I wal mo te kiang te there are many sub-tribes and clans in the Mizo. We all are collectively united as a family under one umbrella of the Mizo. Mizo ti hian min huam ta chuan ha e nga chong mang khirlo po ni se he nga chong ta pu ke ni ra te pon chong dang dan ne mo ma se kan chong hi tu na chuan man ani to lo ba Bible te po ma chu de chuan I kai zo na tha zong kan chong kan ni ta apoi mo God give us these tongues and language. Kata fiam tuan soi tel pakhat chu kan zap tung longa kan pi bu ta chin lung chuaka chin lung ata pu ka ta lung chuang khan soi ta mo thri chena khan ka chu mit chania ta khan kal chuak se la they came out from the chin lung cave our forefather alien bio mai te ni ke ba khan nam khan a chuak se te khan ra te ho kha aron so dong khan an bing chen tu ka an bing chen tu ka veng tu khan Patien kan kaya dia an bing sing tu kan khar benga dia ti chuan akhar nan sing akan nam tam tak kha an beng hang ta ti chuan chong rang sang kan tong ta ni ti de kan an soi ve mo ra te hi ra te bahai la dian beng sing te biao ni gring eng pon ni second soi tum tak chu khang song kha hill tribe song kha zo fa te kan chu da chuan Mizo enga hi atam takin kan man ta ka hian kan common language alo ta ma se it is not absolute common language and so min falam chong te lai chong sang te min ta chong tien chong an nei nge yang khang po kha zo chong ani thawani ti kha Mizo chong point kan soi ti tholi ti kha kan soi lian luwa ole hey apoi mo chu nge ti chuan ani le voina hian
ทั้งกันปีบุตรสิวไชน่ารามาทั้งทิเบตรามาทั้งโกรามาทั้งมิโซรามาอินเดียรามาคูตาเบงกลาเทศเตทั้งกันตาเล่ 19th 21st century เตเราหนีส่วนเองที่ส่วน we migrated to Malaysia เตที่ส่วนแคนาดาเตออสเตรเลียเต USA เตอังกฤษเต the Mizos migrated to all over the world มุนรังสงกันเป็นกว่าทั้งกันจ่าอุยเสกคันมีสังฆาชากันตัวนี้บ่ยังเวทคันกว่าขัดแย้งคัน we form community กันนี่เสละทั้งนั้นตาโอเชียร์มาเฮียนี่ผู้สอนเตมีเสกันนี่ตัวมันก็ตาเฮียเมลโบร์นเฮียจะรีชาจะสรีชาเวลเนี่ยเมลโบร์นเฮียจะรีชาเวลกันตาjust see about 700 the whole Australia of the Mizo สร้างนี่แหละสร้างกันสักว่าสมควรเวลคันมาเลเซียทั้งเงี้ยงาที่สวรรค์เหตุออสเตรเลียทั้งธรรมสปอร์ตกูว่าเตะเอกที่กูมึงไงยันทั้งตาก2000ออสเตรเลียมาทั้งนั้นสวรรค์2000นี่สวรรค์ตัวน่ะยานิปีดินทาริเตตรอละเลียนเตทั้งนั้นชามีทั้งกันชา we migrated ตรอจุดนั้นสวรรค์ก็สวยตุ้มสวยเงี้ยที่ส่วนกันทั้งกันชานรมาคัน where we migrated Karma acheng hote kan culture long nei ta we bring our culture with them to them kan culture hi kan chong hi kan Vawnnun anga kan som nung anga kan chem ananga chuti ro chuan kan ba chen na ram culture le an chong te an value te kha kan ngai poi mo sakanga This one, mani nun pung bomia silo yan, without losing, abolishing, or extinguishing of our own culture and language, we can still continue to witness God. Chuan, Mizo nun pung like Christianity na hi, kopta ila, Mizo Christian nun pung. Mizo Christian nun pung ani to awang hian he sakwa hi kan sakwa he pathian hi kan pathian kan Bible alo ni to awang hian voina Mizo ti hian Mizo Christian ti tong kam kan man khela san chu Mizo Christian lo ti an om theya Satanic Paul the Poka Anom Thea. Nakina Chuan, I am Mizo, but not Christian. An Om Thea, Kan Om Thea. Chuan, Mizo Christian Nun Pung. Mizo Christian culture. Tiin Tudong Pakatin Kadar. Manichu, Mizorama, drug addict center te, rehab center te, exam to, tiang cite kan suya, kumin kumti remote kan, mi sari chuang hi, drug sile, zuwa banga, hi, anomani Mizorama. Chu tiang chuanin har sanatam takin miron beya chimikara kini Mizo de hian vena hian e kal thiam dan kan sir ngaya jong kam pathum ka mangdu saplungin prevention intervention and promotion kan namnun kan sakwa lalpa mangai na wang anum zel tel turin prevention
intervention และ promotion กันมากมาย we have to prevent การหุ้มหันง่ายการนำหนุนการ culture การสักว่าการเรียนนะเดี๋ยว so intervention การ intervene การนำหน่อยง่ายคุยง่ายก็สวยคุยง่ายเขียนง่ายเชื่อมง่ายอย่างที่เด็กอารมณ์ดีคาน intervention ง่ายwe have to promote to our coming generation การ culture ฮีเฮ้กันนำหนุนมอยแต่กันปีบูเต็นเนี่ยนะประเทศนี่นะอารมณ์เปกฮีแล้วยิสุคริสต์เนี่ยนะ cross เลรารุนเนมเงียช่วยโทเลราเนี่ยนะมาลารุนสมเฮ culture หนุนปุ่งฮีทั้งเลยทั้งโลกเสียแต่เนี่ยนะอันเทียบไปดูเลยอันบ่มไปดูเฮียนการโปรโมทไว้ we have to promote our culture and our faith contextually to the coming generation อันเทียบตัวอันบ่มไปดูกันที่ฉันตักชูเฮ้ยแกนี่ยังรวนนังนี่ยังรวนแกนี่เขาว่าอะไรหรืออะไรกันเบกเราชูบาร์บาร์เฮ้ยแต่อาจารย์เราบอกกันเนี่ยมั้ง yes sir kami background kan ni boleh thank you okay ba Jesus ni mari okay yes kan du mo yes background ni acha mase tu na generation te ro chu ami bom chu ngdang khan an chuak ta kan ko sak na culture bong ro jir khan human right, dignity. ข้างทรงอวังคานิอันมานี่กัลโบสีโลกัลเปงสีโลคานเฮกัน culture นุ่นมอยตะกี้โปรโมทตันตุนี้กันสนโฮกันสนเสดังไงนี่สุดท้ายจวนตัวไงนะมีที่กันฟุยตันจะปล่อยเฮ้ยตัวน่ะส่วนกลุ่มสอบปังชาติสักคนหนุ่มตายหลายเห็นมั้งนักกินหุ่นเราก็เสียตัวละตัวน่ะใกล้ฟูมิดานเละใกล้ตัวปุยดานอังเตหีเริ่มสารเราหุ่นจะพอเราอมโดนจุดอาชวนเองติ้งเงี้ยมากันลากันเฮ้ยตัวน่ะพ่อจานะกันไล่ความดูมั้งมันเด้งความตาเห็นองค์เขาเวงกันไม่จ้ะเริ่มสร้างเลยนี่Hey, hold the alpha but the zera. So, how are we going to manage and go on with our culture contextually in the future? Chia ni chung sang ania. Apoy mo su kain tuol pui ne kan sun pui na ania. Keni miso ko kang tak at po ni se zan in ria pui ko sung ko te ria pui te po hi. Ahan tang. Abo ro kin king to lo. Chu de chuan chia ni thap ni kan ni te po hi eng jing ne kan ti don lem if mizo trong thiam to mia lo mizo ni si ka kanam so tran tiang ti ra ne o mizo ang ta ka thiam to lo kan fa te kan tu chi sing a hian an om se don. You know, when I study about the Indonesians and Koreans, the Asian tribes, non-Anglo, who are migrating in Australia, who have been here for 50 years and 60, 70 years, there are generations of them who don't speak their own mother tongue anymore. อันเพียนปุยจงให้โตลงอันนั้นโตคริสเตียนเด็กข้าอินโดนีเซียนคนเงินชลายเดียมโตโซดาบ็อกซี่เลยข้อมาลงมาเดียบ็อกซี่ละอันนี้เองจงเห็นมาจากนิวซาบตรงมั้งอินโดนีเซียนอันนี้มาเสียซาบตรงสักอันข้าหุ่นข้ากันตรงลงที่อาศัยที่เราว่ายัน we have to get ready and promote our culture accordingly. จุลายปอยโมเอ็มสุมีอิน
kan culture form de reverend not so loy man thona dia mo kan nung kan mira president from Hmang USA dingin amoy ko maya kan nam chuan a person cannot speak Mizo language dame konge kaldon god min god engeti chiam lo mai del ve du lon an chiam tok te greeting word chete kan chiam ma se Mizo kan ni ala ti ve du sia ala di bok sia chuloya kan nam chum te ne na alai chei duwa kan nam kan Mizo ala ngai na ta Mizo kan ni ala ti de chuan kai pom tang se we have to embrace them. They are Mizo. Hey, mga ile, David ate, ang tutihan fan niya. Kung nga, nauteka. So, sefasa. Naut niya, apa, China. Masi, David ahin siya na chong tiyem tolo. David, you don't speak Chinese language? Yeah, a little bit. Masi, genealogy kan China. Mase China ani de kan nam nang ne na ai ling de kan atang chong la ka sei tum tak chu tu na alpha pa chu Mizo le China ani to mo Australian Mizo ani ta katian khani in nei bol te tang khatir ka om se do na Mizo ani du chung ka chuanin Mizo akan pong may tonomi. Kampat ason tilkan soinge. Kol unaw kampat kuaso Mizo kuani atimi manit somo. Antiampek Mizo tungan tiampek ka alien koma kotang tiltian tilwe ka Mizo kotanga ay siya bilun. Kati tuan Mizo amin bilun. Kotangin mo ponon. Buddhism ni. Ma se Mizo culture kan pum dai kotang kan sen un mi chutiang chuan kan culture kan future generation do ka tura hian thil tam tak ngai to kan nei boina pai do dian mo khata poi mo chu as far as possible at hey chu nam dang ne na in nei lo kha a chabera ma se chu pathiani na asam sui alo ni miu si chuan kan culture khan kan ba dal thei chung ba ai manga ya ani chuan heti yen ka sui ta Christian nubi pasana inai tela nam dang kalau nei do ni pon pathian ring tu hi ni zer de se nam de chu ai share thea a chan chu kalpa cha chuak nam khat kan ni na tang khan ai share thea fake rin na ero chu ai share thea lo ma hi de ke chu nam song ti Mizo ka share du to mai ni ka huam sam tan mai a di lo dem kan indra bu va te khang song ka chu le ka sai tum tak ro chu ha kan sa banga ma se at hey chung as far as possible ka ti deng at hey chung at hey ra chuan trong kan mang te hi in nei thei la cái này giống phát đấy thì sẽ là mà sẽ chúa ya cần biến sao để chuan riêng tụi thế nhưng nghe tụi I can't say ni lâu tụi nhưng nghe ham tụi cho nên là hay nữa chẳng qua cái này ta chưa mò à tôi khá đón
Mizo chu tongai di chu nghe chu giving our life to others. The Mizos, Christian Mizo giving their life to others. Their time to care for others. Me the tan nun pe ka ni. Chu wang chu ni kan nun pui se don. Sa bo po hian a tong ni lo ma se an nu na hian le to mai nun chu an lo nei. Ho ni nam dang po an lo nei. Ho ni he to mai nun ma se a tong kam tak ka chu an lo nei lo ma se he to mai nun ni chu an lo nei ni. Ti mi bo wen som ta ti kan khir ta ha. Mania so da mi ni ka pa. Kami mi bo wan zon fa te mi bo dan tan sia an ngai sak dan te. Kolaya mi accident to ka an ngai sak dan te ni. Mi zo culture tak ki chu an mani no na chu alo om ve a. At the expense of our own value, our own life, we have to help our people without losing who we are. What we belong to in God. But here, min sandam tu hi, kan hiat reng angai, I unti tiang lim na, lal qua pol foro. Helahi abarin o, kan hun lal pa min pekte tiang lim la, lal pa pol na, mi pui na. Mi tan pui nan, arong po nan, lim takarong sok nan, Hmang zela ko. Helaya, keni Mizo tele, kubal mo sang Mizo tigilal pan mo him sila, kan na hun, kan ko sa hun piya nga, lalpa mi pek Hnam moy, zemoy tak ingay to na. Militana yun na, rap nam na. That is one that is one culture. It's so nung saya ko, it's so nung saya ko. Baca nung saya. Yeah.
cái tiếng hun cái tập máy thế hay ngay ram pathian zar kan thang tlang na ram thar zo ram zau zo lalpan min din sagda hian ro putin pathian min kan nung zia don kan nung sang zia kan fa te zong hi te zong ya le ro putin ni poi mo ni ta to ran ni bo sai ni ko ran le nam ko ran ko tang kan zong ta to kaไอ้นี่เราว่าเสียมเด็กไอ้ป้นนี่เราว่าชมหนึ่งตัวเล่นนี่ตา มันเซลที่อัฐาอินเสียเอ็ม มันเร่งตัวมาเลยจนทันคำแต่เห็นแค่เร่งไทยเราว่าหม้อทันแค่เราตาทันแค่ได้สิ่งเดียวให้เพื่อนและเอาวัดเลสิ่งเป๊กอะไรที่เอาไป VMC นะ cultural Sunday กันมันที่คุณน่าพูดเหมือนสวยก็อดีตเอ็มไปไทยอันนี้เราว่าเสียมแบบไปพวกอันนี้เราว่าชมหนึ่งชื่อเนี่ยกุมขัดกันมั่งที่เก่าสันเต้นกันตีมากหมอจูละแล้วชมหนึ่งเส้นตัวนี่แต่ที่นี่ชัวมันเร่งกระชายกระเสียอีกละเดี๋ยวเช็คกันเลย 唱看 A 多的嘿，你说唱。人搞咩个你？全 A 咩个？老把可以布得老可以不个你嘿。